每多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天，在爱嘎绕绕古法路做以嘎巴勒山阿勒玛，在患难中不慌乱。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以萨达邦安，14阿兹邦。Saka-6 saka-7 atusir suarsa. Lafak satu daerah ci Yosef amineng-neng jangraan i mahapinang ningra kunika kesem no falujo nangra. Saka lisayen ningra jangra. Nawiro makesem kamu anini sao han ningra saan. 第二天早晨，约瑟来看他们，发觉他们心神不安。就问：你们今天为什么那么烦恼呢？创世纪40章6至7节。Sari kakao, ila ay aja ko kapatisan at lemak I rakat no urip ita utam law. Nikaw rira, umiti aray to tapang atam law I, jiri hatlay ko falujo I kapatisan at lemak. Ato, ji falujo amitlama, to rumah-rumah marau-rawai ku falujo kaput-kaput。人生中总会遭遇患难，但有信仰的人在患难中仍有平安，并且愿意帮助其他心里忧虑的同伴。Mari tolong kita，我们同心祷告。Tapangau anu ikarurayan ko urip aku I。Unano pitier ako itisonan ciri hatlay ko falujo. Saka mangalay kako apalasa tunini naitisonan rihatlay cima-cimaan makasemay maraw-raway ko falujo at tamlaw. To saka pakatinako ng ra to pikaput no miso. 上主啊，即便我遭遇困境，我也能够靠着对你的信心而感受到平安。我愿意将这从你而来的平安分享给其他处在烦扰、忧虑的人，好让他们经历你的同在。Pakani I dalamaan nay ang utapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer nukawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。